Prije nekoliko trenutaka stigao je proglas Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Umro je drug Tito. Televizija Zagreb i jugoslavenske televizije od ovog časa počinju emitirati svoj izvanredni program. CBS Evening News with Morton Dean. La notizia della morte di Tito circola da 3 ore in tutto il mondo. Good evening. Roosevelt, Stalin, Churchill, Chiang Kai-shek, de Gaulle, Tito, the great Allied leaders of World War II, all gone now. The last of them, President Tito of Yugoslavia, died today. Jugoslawiens Präsident Josef Tito avled. Starb nach schwerer Krankheit und monatelangem Todeskampf heute Nachmittag im Alter von fast 88 Jahren. Miles de personas vestida de negro, expresión de un auténtico luto nacional. Und vor allem die Hauptstadt Belgrad hat dem heimkehrenden Tito einen... Marshal Tito was born to peasant parents. 40 years of Yugoslav history was over. Za cijeli svijet to je bila udarna vijest. Za Jugoslaviju puno više od toga. Umro je apsolutni gospodar, predsjednik države bez ograničenja mandata. Život je stao. Iznad njega se postavilo samo jedno pitanje. Što nas čeka? Stali su vlakovi, avioni, brodovi. Prekinute su nogometne utakmice. U Splitu ona između Hajduka i Crvene zvezde. Ratnička utakmica Hrvata i Srba, od koje je milicija redovito imala nemiran san. Zaustavljeni su tvornički pogoni. Stala je zemlja koju je samo on čarobnjački držao na okupu. Zemlja od 20 milijuna stanovnika, sastavljena od 6 republika, 2 pokrajine, 6 naroda, 5 jezika, 3 religije, 2 pisma i bezbroj neizmirenih povijesnih računa. Nisu bili pripravni prihvatiti činjenicu da je umro Tito, čak ni da je to moguće. 5. svibnja 1980. Iz Ljubljane je krenuo posljednji put Titov plavi vlak. Preko Zidanog mosta, Zagreba, Slavonskog Broda, Vinkovaca, Rume do Beograda. Iako je padala kiša, đaci, radnici, namještenici, građani, duž cijele trase njemu su ispratili Titovo posljednje putovanje Jugoslavijom. So
Na ovom odru počiva čovjek koji se u ilegalnom životu koristio s više od 70 lažnih imena. Nositelj je 16 najviših jugoslavenskih ordena i 98 ordena koja su mu dodijeljena u 59 zemalja. Bio je počasni doktor svih jugoslavenskih sveučilišta, a 1972. godine samo za jedan glas izmakla mu je Nobelova nagrada za mir. Ostaće večito u našim srcima. Ja ne mogu ništa da kažem. On je naš idol. Za nas, Jugoslavene, i za čitavo čovječanstvo. Nemamo reći da kažemo za njegov gubitak. Ja sam grafička radnica. Štampala sam i malu istoriju KPJ-u i njegovu biografiju, nažalost. Otac mi je poginuo 1941. I idem na drugi ispraćaj oca. Predsjednik SAD-a Jimmy Carter poslao je izaslanstvo kojeg predvodi njegova 84-godišnja majka Lilian, delegacija jemenskog parlamenta, delegacija Indonezije, delegacija Kuvajta, predsjednik turske vlade Sulejman Demirel, predsjednik Rumunjske Nikolaj Čaušesku, predsjednik Republike Mali Musa Taore, kći velikog Titovog prijatelja Indira Gandhi. Državno-partijska delegacija Sovjetskog saveza koju predvodi generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza i predsjednik prezidijuma Vrhovnog sovjeta Leonid Brežnjev. S njim je u delegaciji predsjednik vlade Kosigin. Delegacija Perua, delegacija Narodne republike Kine, dr. Kenneth Kaunda, Zambija, generalni sekretar španjolskih komunista Santiago Carrillo, predsjednica vlade Margaret Thatcher, predsjednik Finske Urho Kekkonen, predsjednik Republike Pakistana. Najduže se uz odar zadržao predsjednik Iraka Saddam Hussein. Njegov brat, ministar obrane, ne može sakriti suza. Delegacija Palestine Yasser Arafat, predsjednik Gvineje Sekou Toure sa suprugom. Delegacija Italije koju predvodi vrlo potrešeni predsjednik Republike Sandro Pertini. Suza za osobnim prijateljem. Vijenac norveškog kralja Olafa V. Indira Gandhi došla je na čelu indijske delegacije. Na svom sprovodu okupio je najviši skup državnika svijeta koji se ikad našao na jednom mjestu. 120 predsjednika, premijera, potpredsjednika, ministara, 121 zemlje svijeta. To se nikad nije okupilo na generalnim skupštinama Ujedinjenih nacija. Dakle, ličnost koji nije opčinio samo svoje podanike, ne samo članove svoje partije, nego koji je fascinirao ceo svet.